Pa sigurno smo pratili utakmice kao što pratimo utakmice svih protivnika. Mislim da je PSV jedna fantastična ekipa, dolazi iz jedne jako dobre lige, s druge strane u svim elementima i fazama igre su jako dobri. Možda i početak bio malo slabiji, onako kako nisu planirali, ali to niti će nas zavarati, niti to može da umanji njihov potencijal. Tako da, svakako, eto, PSV je krenuo takmičarski sa možda onako kako oni možda nisu očekivali, sigurno opet bit će jedna zanimljiva utakmica. Moje najveće pitanje samom sebi je zapravo šta možemo mi da očekujemo od nas. To je najveća nepoznanica, tako da sa tog nekog aspekta bit će zanimljiva utakmica. Ali mislimo o PSV-u, mislim sve najbolje i stvarno jedna preozbiljna dobra ekipa. Sa druge strane što je pokazala rezultatima i to ne može da se vidi samo u poslednji možda utakmicu dve. Treba gledati kontinuitet koji oni svakako imaju i imaju kvalitet i imaju potencijal da vrlo brzo